Abusia, ejebu, wenya petru. Dia daye kosun ya so ni petrem. Ghana El-Classico, yedi egu. Eye fabulous, Asante Kotoko. Any Accra Hearts of Oak. Omo crash no. Eye first round of Ghana Premier League. Omo the first round fixture no. Omo di akogu. Akyere se obia ehye no nyonko eka baako akyere se 3 points no obia entumi anye den anka ne points ho enti eye El-Classico Ghana Premier League Kotoko ene Accra Hearts of Oak first round fixture omabo awie se ye first half no obia entumi anhye no nyonko achese Kotoko enya chances ahodo bebre a omo entumi anya den anteki wo chances and score into first round no dear obia entumi anhye no nyonko nil in the first half achese first half no betumi ama Kotoko 60-40 yeah Kotoko were ahead of Accra Hearts of Oak in the first half. Now when you back second half and so Kotoko jagu has so papi ana panyan first goal aye den ebaye behwe jubilation Kotoko fans jubilation pa enya easy stadium wo so ye ama obi am say yes Kotoko eko eden eko wi ni match we say match ne koso de second half ne de obi an say match we de Kotoko eden afa 3 points na wi afansi shi jama enije bastard do mu hon mu ye tina Kotoko fans ne de omnim say 3 points we de kokra. And so Accra Hearts of Oak never say die until the bones are rotten. Later, just say less than 5 minutes to the end of the match, and equalize it through a free kick. Partnership. Let's tell them why it ding. Accra Hearts of Oak for fans. Hey, jamanie. Some munim say has fans ne de jama de obi antumi wo mo e wo Ghana ha. Be hwe jama pa. Na Kotoko fans ya moto stadium wa e din has fo nko ha na woti mo noise e wo stadium honom. Enti we na referee ni kopon match na be hwe Kotoko supporters. Omo supporters ne dwaye because almost say the referee ni ye no say nya referee na ka match we die a home run ka match we die ko manhye ha sa na nya 3-0 efise omunya penalty be 3 times 3 occasions omunya penalty referee na ntimi anyi ba kokra amomo enti match we die 1-1 no e referee no efiri ni bottom na baaye referee no ne ma match ne draw ye na nye has for modern mo ne ma match ne den draw ye because omunya chances upon chances omunya penalty na nka na wo say referee no agi moments referee na anje amomo ene ma has for be den equalize goal no ma ne ye 1-1 enti Kotoko fans there no medwa referee ni ye pa enya easy na match ne koso no na has for that from 1 no uhwe has bench on ma coach bodu waye din uhwe na nima wuti muso opompaye achese omo da from no de na ekọ ni trimu de wuti muso mpai bonko ana no obo no omo equalize ya no de behwe jubilation ordinance kosoro no denya ye rade anki ye be pamome ye rade what save me enya easy eni jemu eni je pa
na we na Kotoko fans ni bi kire se lose o ma lose yi de ni nyina ye nana ya amponsa lose o ma lose yi de ni nyina ye nana ya amponsa every say time omo pe big players ewo mu team num no nana ya amponsa de big players na wo team num no o ton omo ema omo kọ wan ton omo a na omo kọ free wan ton omo a na omo kọ free enti se sa lose we de omo de ni nyina kire nana ya amponsa obia de ne nsa kire nana ya amponsa so ono na amo me lose even kra Africa na jamma pa na omo di free stadium ho no ti abusua de kosi ye no Ghana El-Classico first round of the fixture no de abawi ya Kotoko share baako Accra Hearts of Oak enso share baako enti haye Puyaka TV o subscribe send your video bia no obetumi ahwe bi amaye dase bebre